Emaphoyisa eMango-ke asembikwakhe athi-ke labo-ke labadala wona-ke umonakalo khona enzaweni yasembikwakhe kudo-ke titolo letikhona kuleya ndzawo bantfu-ke bemango futhi-ke labo-ke lababatiko kulandzela ukuthi-ke kuletinye-ke titolo bekadze-ke akhona-ke emakhamera lashuthako wona-ke ema-CCTV lakuvele-ke akuvete sobala ukuthi laba-ke labaganga bantfu-ke bemango futhi-ke lababatiko Carlos asesebhizi uripotile lo mfana emzaba sitolo vele se-empty but-ke empty shwe takamiti akusiyo ukuthi mhlambe singabe sisukela abantu bepolitiki noma labatilelayo lo malungelabo bantu akamiti leti akusiyo sebugebengu nje nebusidlalo sobungenela kathi kule ndaba ekhulunywa live lonke but nje kude singakwenza eCarlos bantu nabathatha amathuba sibawasebenzisana indlela abasebenzisa ngayo sibatawubona ngumthetho kude lesona Siyabona ukuthi netinsambo etisakubile la ngabe insambo betani leti. Netinsambo betitale kwecamera lokho bafike bathatha le insambo bathatha le phela but le molisha beyikhona besiyitholile. Lo shokuthini sithole kuye letithombe tabo bonke. Labantu abalathombeni baneni batiko. Bantu laba sibatiko bakhona labonga kude umuntu yokuhamba noma bakhona labonga. Emaphoyisa-ke eMango athi-ke tadla tabo timfisha ngakho-ke batawuyekela wona-ke umthetho ukuthi uthathe wona-ke indzawo yawo indzabeni temsakato iMswati Channel ngingeRick Carlos nalohlahlathwala sisembikwakhe.